na mo mugu na so do mo yede yen okay nka Ezekiel chapter 14 chapter 13 Bible say wadifo ni bi wo mo seda epem ma what ya so mo to so ma no fuso ni apam kabanisis e dia sa o mo ni agbo mu duku so mo nko gina kwan so no mo nko fro mo mfafo se difo bi o ya tatahwe o be ko na difo no akwa akoda na mama ko tie Ezekiel chapter 14 chapter 13 okay nka so o se wadifo ni bi wo mo de o ma po mo ho o ma sra so ma tete o ma ho aboy eya medwo kra menti ase Elijah, Ezekiah, Jeremiah, Odifo Agabonum, such as Odifo Safania Hegamo, South Suban, where you be a woman. The apostles of Christ, South Suban, way, a big woman, and Chadens Namudi, young woman. Ebusiafo ene adofono mema obibia akwaba ede eba too much GHS so Ghana wahala dwumedie ena ebre asosemu niaba epesikapa ene so mede ebebe so metiefo ene ahwefo mamu ni nsade achibia yete ensemfofo na setinti yenso so de yenyai echeso ade biara eda na de nsem ababeto apono so aye babe pensempensemu ye papa ye Reverend Isaac Owusu Bempa wadi nsimbi ababetu edwa na chese ne nsem no akwakwa ye di ye koso wo mayumu ne wonkro ne ba wo susu se ye prophet Nigerizi ne ye papa Emmanuel Beduko bi wo nkomhye we ya na nhye dan nka na ye ka no krepa nkomhye anyankopon start se wo di hye nkoma Ghana for a fire battle ho pade wo no na ye di efri no so na ebusuafo ne nsem o keka ye de na chese ni nchire mu no Ghana for susu se papa yi o mayaye se yesese yansanko ye dada mu yenko adi 40 no wo mo mre so na yenkonko ye wo mu nyuma wo mu eye no ebi na ebusuya mo manko tie ne nsem no ye ba ye beto aso ebusuafo mesanso emamo akwaba sunku ebiemo yasanso edi ehia enkomotwetwe na na ebekoso na meka mo senyume kwa eso yasen mama Juliet Ventures in Chelsea papa de eho na wubenya de sese wo kitchen ebiemo so neat roofings ope eda ye Chelsea ade bebo wodan so a hwehwe neat roofings echi akwan na Winners Aluminium Limited and so no wo pe glass won nyoma so pe so tina glass dan mu anase wo pe se wo office wo fie wo shop baby aye sliding doors ne ho nkone ba ede amount so afre Winners Aluminium Limited na wo mo so ebejo FLS me guest Prophet Bernard Esiana asafa oda no Holy Ghost and Fire Prayer Ministry na ebusuafo kan ho na yembunra ensenimu odifo me mo akwaba meju so ba pasika bibi aboko de Kristo ada Roma nkonkon se de ntie ho odin pa ederade ase Prophet, share ye papa Reverend Isaac Owusu Bempa nsem odi tuja watie bi de na betimi aka fa ho. Me da wano so ba pasika ma menchia motifo too much GHTV4 atifo amohwe wo amanone empanimfo ne atichira amohwe na mofre ye etuyefo ekanfo ye da mo ase ena mu amo o man mu nyina amo nso mo hwe ya mo follow ye nyame nshira mo meka se me chire mu akwa chire kakra no problem se oba in the prophetic word you will two sides okay ye wo adifo mu free nyame okay any wo adifo mu free Satan okay so what you say but obetimi ahu asenkom aka but na free nyame okay so what you say nyame difo so betimi age afri Kristo ho aka okay Kristo say obi biara me de mensam ehye ne se onka no bad ye bebem se difo ne senkom na se amamu a mu ba bi a source ni free ba se mu pese mu difo kan yo free mi Kristo dia me wo suni ban ya ma sato ma ba difo ne ma apostles me prophets me evangelists for okay so what you say ma men kan kakra na obi ti obevin se na adwumbe ne kesene okay kan Acts chapter 13 verse number 6 ba atifia sam osise jo Paul ene Elima osin wori twam wo esupono akodu pafo no wo hunu odinsi ni difo trufo bi a oye Yudania ne din di ba Yesu
odunsini otrofo a oyo odifo ne dindi ba Yesu tie na tie ne yeo o se ono na oka amrado Sergio Paula oyo badwen ma ho ono na ofre Barnaba ene so efrise na orepe Nyankopon asematie enye se the current prophecy say na mo from am no Kristo waka to odeda ena odi ama na difo okenkan Jeremiah chapter 23 verse number 25 ba Bible say wo adifo bia wo mu wiwi ansam efro mu nua no nchen. Okay. So what you say Jeremiah chapter 23 verse number 25 ba 32 ye wo adifo a wo mutimi soma ne ye wiwi ansam ne de aba no bo de asem kom. Okay. So what you say enti meka se bebre na wo a wo mbe hu aka but na enye the right source wo mate no maka. So what you say ene bi wo demons na conjure the amom because there are demons in the realms of the spirit almost sure kwan. Okay. Satan be pem na ogusu ko soro amen. So what you say ento betima reveal sins bi a efri osoro e ba dia kire ne nko adifo. Okay. So what you say wo dia hwe wo ma wo from ho adifo no odifo de obi ko gina court odifo a otimi divorce ne yere odifo a opento kwakon odifo a ope basabasaye odifo odidi atem o maame o papa odifo a otimi chese enuma basabasa o moye. Okay, can 1 Timothy chapter 3 verse number 1 eba o se me ma shame difo ne me nko ase suban we die eni kwansi hu wo mu. So what you say enti se o prophesy we ne ba be dinhini we ne ba be esia ponshi eka bi. The same quotation Acts chapter 13 verse number 20 edeba 23 tiyo o si enu achi be ye mfinhia ahana eduonum no o ma won atemufo de besi odifo Samuel so tiyo o si na efru ono so no wo busa se wo ma won ohene eye oman Israel na Onyankopon edi so Kisba ofre ne Benjamin abusuokom ma won mfinhia aduanan na otu won no o ma David nso esi ne hene. Okay. So what you say enti you were the real prophets but no mon konka party beside. Okay. One konka NDC MPP. Okay. And you were NDC prophet, you were MPP prophet. What you say? And you missing so beto when you say a prada and a bebo. And among the gods, there is a supreme being, your friend Yehovah, on the control any sector. What you say of the angels and the archangels, any demonic realms, on the control baby. On the friend Alpha and Omega. Okay. So what you say? Emfitiaseni ewie Nyankopon. Oba what you say? Okay. And among the darker side, no, you will demon or represent it as Holy Spirit. Okay. You will demon or represent it as Christo. You will demon or represent it as Nyankopon. Your Bapio, your Astaroth. What you say? You will Chitanam. Okay. So what you say? Your demons be brave or how represent it. And two deep one say, Unyina nyame aginam na among the prophets, among the apostles, so mu shino mo ban no, unyina sa sumpie ni so a. Wo mu no mu ruli wo. Okay. Odifo, yes, ye papa ne nsem odi tu dwa na chese o hu no se ene de ye hu basabasa ye wa asofo bi no mu a ye mfa ne se ye normal because edifo a e twa mu no ye kan Bible na wo mu nsusu ne ebi ko so menteme ho ase bi ma asombo nyina sisi enti se ebi akoso wo Bible ma does it mean say yansusu ye mremu no e wo se ebi enkoso asofo ne asofo ni kwanse an mo ne mani ehia na Unse Bible so odifo be se edifo nkom a emfiri merade no owo na sa adifo no be de obewu. So what you say enti se dia make an say ye wo adifo ni bia se dia oka so odifo ni si odifo na so wa se nkontro edifo bebre na be ka se MPP be wini ba house NDC be wini emu da ho. Okay. So what you say enti the multitude won be go against you. So what you say and na mem was 7 ways I dey conjure ye dey unu se Christian nsa wo. Okay. So what you say e ya me pese me bie because edifo le bebre o mo fa. So what you say no mo de bie nioma. Okay. So what you say ye were the 7 ways I inquire from the Lord. And yet the Lord of demonic side o ye nyina ye almighty friend Alpha and Omega Yeshua. So what you say but ubeti menya message bi a ye demon na de be bro say anase say
but essence wa enkwa unse uti suban bim ene ne ye bi mu a wa adwe ankasa gufo odifo di obi ri kompa so odifo ose aboa kwase agimifo odifo ose nkom no san kopa chawo odifo anabra bone ne suban ense so ye difo one scenario no when na o bible mu when na e bible mu ye odifo de na fu ne nante ye odifo odi fame ene nante when na bible mu da meba bi meba ba kire nti abaye prophet se we num nyina ebi e wo bible mu a nti se ebi e koso a ye hu no like e wo se ye njage wo mu ana oh bible say munyi wo maten ba mamu mu aten na odifo kofo obeyere na aba begina altar so ade na be ka church members odifo no mapetesi u begina altar so a ade na be ka church members sika party ase odifo a obi de ne yira ba be cho se me ba be wa no no afache de ni sa ne yire na kwa akoda no aka cho ba ne se be ma ne be ma buru nsam onya no u ye difo odifo na okasa ebiem no ma ye hu se eye asofo binum no ebi eye like young in spirit like say ba no hunhum fam a ebinum susa enti no se panyi wo ho no mani kwansa akwala ebebe hye nkom na Eli ni ho ene rade koyi ne ho kire Samuel Eli na Eli ti na kodwa ma wada se no na kwa na oya ade na Samuel da so de dem enti mo pa je se Kristo ni munyansa ena Kristo koyi ne ho ade kire Samuel mra no da so ifi ko frɛ no emra na sofo paniti wo ye wo suban ene ne ye hwede Eli na bra bo ko wie no ofiri akonya so hwe asese kum eno wi ati ye ni obi a oye young in spiritual world wo ho no na nyame asinidifo a the all in all almighty God was sinidifo a wo ni baba wo ne wan wo kinkan Job a Bible si ni baba aboa yi wo ne wan na Kristo appointing apostles ni prophets ni evangelists wo ne wan na akoka sase we nye prophets wo de da ko eya mo mpetai na yem bie into the prophetic world prophet e be time of so what you say ni yem busa nsam bi memo manka sama to oil ye be busa rade nsam bebre we ye difo we nye difo wo na mfre we nya na mfre we tie so what you say enya fiance be ye yi bebre no the segwe se be empla ni nyina ye odifo no anka sa frɛ no mimi nimbi okay me see obi fa me ho kɔbɔ clerical hwɛ me organist ana obo me organ ma me so for bi tie ne se no clerical enso ba ni nimbaw preaching kronim ne dia ne so obo nsanko so for ne tie ne bo ne clerical de dia so for ne be bo ne clerical from se da so for bi a me kɔbɔ organ ma se me ye sofo me nso be twa me ho a me nya sofo aduma cha dia ma me ye nsanko bo me si dan kɔbɔ clerical me ni bible bawu me ni mo hwe me am felt say onces bi ani me so ba chinchina twan so for ne so obo me clerical e no di so for ne no so di etim ni minim enti say sa so fu e ba no na oyiri beda on ka sa so fu nyina anye but na firi di efire yo odifo ye tie ye papa Reverend Isaac Owusu Bempa ne nsem o kan asha se no ka se ono eni difo Nyankopon nam ne so start ye de nkom shefa abato ho me be se me hu se enkom she ni you know ya pere me na ye de me start ye Obapa mame chese wonsa me kam nya me siro mitiri wo church members no enwanko na Kristo di wo ma sa wonsan ede na wo ya ma omo obi boda mfrifie o so what you say say ka so your prophet sida o prophet ye bia no every wa asore dem ansa na watie si abonten wo mo mutio na ase kwa ntimi nyina mo wie na mo gu na ase ndo mo yede yen okay in Ezekiel chapter 14 chapter 13 Bible say wadifo ni bi wo mo seda epem ma what you so mo to so ma nufu so ni apam kabanisit e dia sa o mo nya bo mu duku so mo nko gina kwan so no mo nko fro mo mfefo say difo bi o ye tatahwe o be ko na difo no akwa na mama okotie Ezekiel chapter 14 chapter 13 okay in so o say wadifo ni bi wo mo de o ma po mo ho o ma sra so ma tete o ma ho aboy eya medwo kra menti ase Elijah, Elisha, Ezekiah, Jeremiah, odifo agabonom
so what you di for Sephania Hegamo sa suban we ye hu bia wo mu the apostles of Christ sa suban we e bi ni wo mu entia de ntina mu di ye hu bi wo mu esum ni han oba pesika ni cheka wo odi for siwi wa dwe hu mienu odi for kobiaba odi for adura na do kwa asawolai odi for timika che ne ba se kopem ma breme. Are you a prophet? And now they take Ghanaians as we are jokers. So what you say? Odi for the nsan se mass. What do you pay? And now the for be oba you show one of your TV station, one of your sister TV. Odi for oba toilet. Oba toilet you. Na o ma twa oba ni wi a no ma kwa ko fa toilet ni ya chi. Hey. Toilet you. Toilet ni ya chi. Na aye twan ni dia fra yaman coke ni wan no ma to ne yam for spiritual powers. Nyame amfra wa, nyame ansu na petu su hini a ubewu ntam. Te na Bible ne ka Deuteronomy chapter 8 verse 15 to 24. Say Kristo anka na petu ka ubewu ntam. Ene ne yare basa. O de hwo ma wiye hwa nim guase a Kristo egu om. Odifo ye de ensem no e ba na wiye ya enesa na mepese mi hunu se yen nipa yen eye asore ma no na yen timi nkase sofo we emfri nyame sofo we emfri nyame a mo asofo no ana mo empanifo no mo timi hu mo ho e ka kire mo yonko se we emfri nyame ana because ye tie ye papa ne nsem ne emu na oka se eye na jogezi beduko bi mo no mo nche omo ye young in spiritual world na enikwa se ye je wo mo prophecy because wono prophecy no na nyame start different so e de ko ye papa je wa ye dru ne salifo amakwa so ultimate ka se wo mo de wo mo nkom hye omo kan ebem entinu obetimi aka se wo mo efri nyame na ye Emmanuel beduko bi ene sofo na jogezi de wo mo de wo mo ti nyame afra wo na enye ono na frɛ wo mo ne nkasa ye no amaga na fo like o madwuma ye o mo kesene ne unse before the prophet Elijah, they are major prophet before Elijah. No correct. But because of all your extraordinary thing, ejina ma Kristo, ejina Kristo mudim. Osemo ba di for mo nyame din. Me nso mi mo mawrade din ye be hwe nyame odi ojabaji empai boso. Among the prophets, they are major prophets. Okay. Before Elijah, they were prophet before Elijah. Okay, in Bible mu Exodus. Okay, in Exodus chapter 3 verse 1. Atifia Bible say Erade ma Moses tumi sononko. Okay. What the da ko ye be patai. Ne ya ma mo pani ama ye kwan 1 hour. Ne ya kire sunsun nwamam. Ye be enkwa. Ne ye hu omom ye difo. Ye hu omom ye be bo din wa ha. Ebe ejo wa ha. Erade wo na wa fra we. Obenti asubasi. Ani dabi. Ye di nipa be gina ye busa Erade wo no so. Okay, in Ezekiel chapter 14 verse 1 ba osi obosomsom fo busa Erade ase kwa no o ma no hwe. O pa bibia mu akodinfo kan ho na ko busa nya omo. Odifo na je say papa ne so mo kan ye no eni kwa. For me, men trust mu bia. Akodi o masoma ba me so ebi ni. Hwe spiritual attack ebu ameda na me sere. Akodi ye soma na mo mframam. Me na mana me sere. Me se mo mu ade am bibi ba mo so. The first time we would have me baby and some so that night. Ha! So what you say? It is how you name me for Kenya. Okay, in 1 Corinthians chapter 13, verse number 32. Bible says a deep one who said deep one us. It is how your prophet are. We are subject to each other. Okay. Dear Hong Kong Bema and one of Bema. I didn't know Hong Kong Bema, no Baba Z. Now that means there is a question mark. Okay. So what you say? What you should suba mutim. Deep for one me and sa. What you say? A mamma to son kwa. Where ja way it, what Baba for way it, why you say, where do we, Ako Hotel, where are your mama way, where's when another? Bible said by their fruits. You shall know them. Prophet, for final words to a jar Emma etie for ne ashefo. The American say, oh my Ghana, the true prophet of God. Sauti emia, wamu se sumu, wamu se esumu. Ya kacho se baby a dimfo ne se kura kona kwa hwemu a onko. Elijah tebotan so.
Elisa na Elisa ye afuo e na Elijah kosia no mesrew emomo ntenyi wa adwen emomo mfoma no deden emfa ho endada honhom aponkyereni honhom apotro honhom the fallacy spirit emomo mfa nada unim no koda no uye Kristo ni unim se unu a spade call a spade unim A any B entomo bi mfa asokwa enna no wa kyenkyena nyamedifo emra ye wo mu yi emu yesum hweyie na obi amfo ankwankoma demon bi ama demon na ma metetew penyamedifo kan mi ameka sei ubetimi abo me ho mpai Ewurade Prophet Bernard Esiam eya wo na afre no yini ho bibi kire me ansa obeyi a kirew Kristo sia denti na wo kɔ ba bia wo musa na wo de o so de anu abo awura ho ana so nim se Kristo ne ho mete ho ana se nte ho me namba betimi afre me osuni ebia haw asetsena mu dadwena brabo mu dadwene bi wo kyekere nkyekere wo tentam wo bomu ade ne mie aha de Kristo ne tumi eye kese Holy Spirit ne bambo eye kese wa wo betimi de wo ha no amane ba bedan ye ebedi aboa wo me namba betimi arechi me osuni 0249 631 876 0249 631 876 ananse 020 385 1633 020 385 1633 Manuoto Makram Apostle Prophet Nyami Enshao ebusiafo aha ena yede nkomo twetwe no ebesi subscribe to your channel no so when you like videos na share fama ebusiafo ene adofo no mo enso obetimi nso so follow yen we IG page @tumagh_. Me amedi dwumade ho chia me midin ene ekwesi kapa Prophet Bernard Esiam ne de mene no esinkonya etwetwe enkomo aha ene yede besi dasene yebesane hia makram.